protein chung chang hi an soi ila protein tel lo hianin hemi kan taksa hianin nai thok thel wa protein kan tlak cham chuan kan taksa in na satakin atwar thina protein ti hianin hemi amino acid hianin protein hi asiama amino acid cha hianin non essential amino acid an tia he chu kan taksa hian tlem engma zong hi a kan taksa hian asiam chuak ve a essential amino acids kan ti hi kan taksa hian asiam chuak lowa hi kan ele in ata kan lak lu angaya apoi mo khop maya hemi amino essential amino acids kan ti apoi mo ber hi hemi theile tha hian apai tam lowa kan hu tam na ber chu sachi rang hi ani a tina theile tha ya atangin engatangin nge kan mu ti da po kan soyanga ama sa in protein in kan taksa na thodan pang nga yan soila hemi kan taksa thannan ten le kan taksa lo chia kami siam thatnan repair nan ten yang chu tiang khanin protein hi apoi mo maya kan ti hol te kan vun te kan taksa peng rang e ko chunga kan organ kan ti kan lung kan thin kan chuap tiang te kan sam te le kan tin thleng hian ka tiang thannan le a repair nan khanin protein hi apoi mo a cho kan taksa enzyme te le hormone then khati hi protein an ni a apoi mo je kan themang chu insulin te chuan digestive enzyme ban tiang chi chopai toi pui tu o then khat tam tak hi protein an ni chuan in hemi kan taksa ve him pu khol ati chak boka protein hianin hemi natna hrik dole tu antibodies kan taksa hi te protein an ni a kan tlak cham chonin nana kan ve pha don ti na ni chonin kan taksa hemi hemoglobin kan thewanga hemi kengkwal tu hi ni a chonin kan taksa hianin hemi iron poi moje kan thebokanga iron khom tu ani a chuan albumin hemi omzat turte vongdik tu ani boka chuan chakna min pe bokani kan taksa hian chakna man ber chu hemi carbohydrates ani a chuanin thau pang boka thau le khami carbohydrates atiam khanin taksa in protein hi chaknan amang thina hei collagen te keratin kan ti elastin tiang te hianin avun te ru te he kan tha te meyang or tiang zong ru no zong te kha chakngan ati chak bokani hei protein tlak chamna chung cha hian soila ram re thei abi taken hei africa aram re thei tak ate hei nau pang lu lok lil dulkiar nak ru lang thi thei atiang kan mu te hi protein tlak chamna lan chudan pakhat ani chuanin kan taksa in an mamu ang protein a mu lo chuanin ti khol atlem ani chuan ti khol po achak lo ani chuan khoi amo taksa mo kut ke vung te om thin taksa albumin thisen albumin alo tlem khan taksa khoi amo khanin alo li ka vung asiam thin chuan kan samte kan vunte kan tinte a khoya emi tinte mo samte mo lo pan lo risel lawa tiang khan om thina chuan kan taksa ve him tu khol chak lo wangin natna engem mo kan kai me ni chuanin kan taksa pem le hiam adam har thin ani apa nga chuanin enan ni ni thumma dam mai tur kha kar ti te kar khat chong te kha te khanin adam har thin bokani chuanin chau ngoi na te tha tho lo na te dia ta ka asiama in choi tui lo na te po asiam bokani na big takin nau panga chuanin hemi thin chiat na te in nau pang than te po athu in an san turangin an sang lawa an ri turangin an ri lawa an underweight tin ani chu khatiang kani cha kan soyang khanin nau pang lubok ngong te takte nak ru lang thi thei le dulkiar de tiang te kha protein lak chamna lan chudan ani ida kan soyang khanin protein kan mu na ber hi chu sa ten ya sachi rang hei sanga te potiamin
e ba ka hianin artui le bok tu te tang siamang chi ate whole grain kan ti a mi ata kan ti ang chi ate po hianin protein chu atama ama ro chu vegetable semi sailo non veg ho hianin tan hianin non veg ti hianin protein tlak cham atla cham du bi ka chonin sa ni lo atanga protein kan bu thena thang te an soila ama sabera chonin bekang hi ni a ama ro chu mezoten bekang kan e dan hi kan bunga kan e tam ngai lova tuwa chonin ei bekang atanga siam emi thang te hi e jok ila thanga chuan pi an tia ei hi motor chana kan tiang chi chana hian chi rang a oma tiang kha thado veka spinach kan ti te kale broccoli te chuan asparagus te collard green mustard green an tam tiang te po te kha te po khanin protein a pai tha atin pa hianin protein a pai ve boka chuanin dal chi rang hianin a pai tha khop maya dal la hian hei chi rang a oma ei mizote kan ei angte ei lawang te po mang chu chuanin chana a po hianin a chi rang a oma heng te po hi a thavek maya chuan bi na te po bi na hian na bi chi rang hena pai boka bi na khan hei kidney bean den ti a black bean an tiang te heng te hianin protein a pai tha bi ka chuanin bekang atanga siam hei tofu an ti ang chi te hang te ha tha a chuan nut te le emi thlai chi an ti te badam te po hena pai tha ve a almond ang chi te chen mai mu te chia te atina ama sala mai mu ang chi te bekang u mang chi te chu kan ei tam lova ma se chana ang te tiang kha ei tam a tha ni chu tin top 10 som an thangela protein pai tam vegetable source bekang atanga siaming kim ang chi kha ei ngai ni chuan dal chi rang dal apo chi rang mung dal kan ti te nge masur dal ten te mi tiang te chuan chana ang chi hrim makha in be lampang chi hrim na pai boka kidney bean kan ti te bean chuan zong ta te po hi bean chi khat be chi khat tho ni a zong ta te po la pai tha a be liang ang chi te chuanin paneer te bekang atanga siam paneer ang chi te tofu ang te kha ta pai tha a chuan bekang te chana hring motor chana kan ti te kuinoa an ti hei chu kan rama chana ko mai thei chuan nat le yang thlai chi an tiang chi badam te almond mai mu chia seed an tia chia hi kan rama chana lo mai thei chuanin hemi thlai na hring te le cruciferous vegetables an ti a mi zik lum parbor broccoli ang yan pa ya spinach te te kale kan tiang te kha te khanin a pai tha a chu kan ni tin nuna hian hei dal te ei tamila chuan bean chi rang te ei tamila chuan atra maida tang siam ni lo atra te ei tamila tiang kan ei chuanin sai lo te ponin taksama mo protein an la lut ve thei don ani ole khang kha protein chung chang an soi thei tiam chu ni te se